Makuthi kafuna ukukhuluma lutho uyesaba. Ngiyesaba. Wesabani? Ngela ngilamazwi. Wesabani? Akula muntu ozakubopha. Umkhuhlane ngalokhona. Yiko phela kumele ukhulume ngawo. Unjani umkhuhlane wesabani? Ukhona yini? Yebo. Kanti kwaye abantwana besithi awukho. Uthi kawukho ubuye lo. Uzivikela ngani manje? Uzivikela ngakho lokho. Hmm? Uzivikela ngakho lokho. Wenzani empilweni labantwana? Kodwa bakuphilisa kuphila ngani? Uyasebenza? Manje uphila ngani? Ngiyakuthenga. Wena uyathengisa? Njalo kunzima kangaka kanti ukuthengisana? Amatamatisi lama-chips. Amatamatisi lama-chips. Bantu badobha. Bayadobhadobha. Ngiyabonga khona okwenu. Bayabe bekudobhile. So manje nxa kuyavalwa kusiya phambili. Ungani kuzingezelela? Kuyangezelela. Ngingangezelela manje sokubulala kakhulu ibhizinisi. Hayi bazabe bebuyisa njalo siyawuda lapha kuhamahana. Kuyabisa izinto. Kuyabisa izinto. Abantwana bangaphi? Abantwana? Omunye usenyathi. Omunye athi uyaphuma emsebenzini. Kodwa ugogo ngumabani mama? Namamu. Siyabonga mama.